Yes, reka nongere nguhe ikaze nk'ibisanzwe nihozaho TV kabisa, tubagezaho amakuru ya buri munsi agiye atandukanye, yaba muri siporo, showbiz, iyobokamana ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi rero nkuzaniye inkuru kabisa itariho ivumbi. Twamumenye nka Miss Miyango cyangwa se Miss Muyango, umugore wa Kimenyi Yves, nawe akomeje kugenda ategesa imbuga nkoranyambaga. Ese byagenze bite? Nyuma y'uko hakwirakwijwe amashusho y'abakobwa babiri bari gukora imibonano mpuzabitsina n'umusore utaramenyekanye, benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagahamya ko harimo Miss Muyango Claudine. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ku bagize uruhare mu kuyakwirakwiza. Mu minsi ishize Miss Muyango abajijwe ku rubuga rwe, abinyujije ku rubuga rwe rwa X ubwo yari yitabiriye ikiganiro yatumiyemo ngo avuge kuri aya mashusho, yemeje ko ataraye ndetse yongeraho ko iki kibazo yamaze kukigeza mu buyobozi. Mu kiganiro n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko Hozaho TV, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangirwa Bitsiyeri yemeje ko uyu mugore yamaze kubagezaho ikirego ndetse cyanatangiye gukorwaho iperereza. Yagize ati nibyo twamaze kwakira ikirego cya Muyango, twatangiye n'iperereza, andi makuru aracyari ibanga kuko tukiri gukora iperereza. Ngayo nguko rero ni Dr Murangirwa agenda agaruka ku kirego cyaje kuba gitangwa na Miss Muyango kabisa. Inkuru yacu rero ikomeza ivuga ko aya mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga ko harimo Miss Muyango niyo yatumye uyu mukobwa agana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo rumurenganure, cyane ko uretse kuba yarasakajwe agaragaza bari gukora ibiteye isoni bakamwitirira atari we nyirabyo. Ngayo nguko rero nawe ibye bikomeje kwibazwaho na benshi. Mu butumwa yageneye abakoresha imbuga nkoranyambaga, Dr Murangirwa Bitsiyeri yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda kuzikoresha ibyaha. Ati ntabwo kugira imbuga nkoranyambaga wigengaho biguha ubudahangarwa cyangwa uburenganzira bwo kwifata no gukwirakwiza amafoto n'amashusho y'urukozasoni. Ntabwo kugira chaîne ya YouTube cyangwa ugakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biguha uburenganzira bwo kwibasira abantu cyangwa kwinjira mu buzima bwite bw'undi muntu. Dr Murangirwa Bitsiyeri rero yibukije abakoresha imbuga nkoranyambaga ibishobora kubabaho mu gihe baba batazikoresheje ibyo bakwiye kuzikoza. Ngayo nguko rero Dr Muyango nawe ishyano ryacitse umurizo, akomeje kuba akabarore ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, ni Hozaho TV, ni Hozaho TV show kabisa, 5/5 amakuru tugenda tuyabagezaho umunsi ku munsi, yaba muri siporo, showbiz, iyobokamana n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.